Thoko ya marigiti guku Nairobi mwena wa matunda, wonjoria wa mababai ni hindi unyitite thinga. Endia na aguri mari ihenya-ini o mundu ari mihango-ini yake. Tugacemania na Alpha Mwangi uria niwe munini wa chairman thoko-ini ino mwena wa matunda. Na aratutariria uria thogori ya mababai guku ikoretwo igika kwa ihinda ria makiria ma miaka 8 iria akoretwo akiendia. Mathiaga na season kwina maiko me raithi kwina maiko me iguru ta current ni me iguru tondu mababai gutire na maingi. Mababai maya maumaga kundu gutiganite guku bururi-ini kuria makoragwo kwa uingi ta Meru, Ikamba-ini na Bungoma. Turutaga Meru, Embu, na Uganda. Muno ma Kenya no ugurire na kiro na kiro imwe gurikanaga na thoko ria hana na ringi kiro ringi ni tuguragwo muno na ringi ta 50 70. No na kuri ogwo onjoria ya mahugukire mababai kuma bururi turigainie wa Uganda makiuga mababai kuma Uganda ni mamareheire kiguni makiria ukiringithania na maria maguku bururi-ini. Ibabai riri tuguraga ciringi 70 na gucoka ndiredie 130. Twendete mababai ma Uganda tondu mababai ma Uganda ni makoragwo me manene na ni twendagirio na bei tukuhota kwendia. Mababai ya Uganda ni nene, size ni nene, tarĩ ratiro inene ni kuria gutari he mangi manene kilo 5 kilo 8 uguo. Tonjoria kuma Kenya mari thoko-ini ino tondu no onjoria mababai kuma Uganda nao makoragwo guku. Hapa Kenya naona biashara ya Kenya hapa paipai tumepata market sana. Juu hapa watu wanapenda paipai zetu kushinda za Kenya sana. Sasa hapa wanatupea nguvu kuongeza kuleta zetu mingi sana. Sasa kila siku tunaleta malori, tunaingiza mingi, sasa tunapata pesa sana kushinda hata kwetu. Na ya Uganda ni kubwa. Na paipai ya Kenya unaweza pata imetoka for example that bob. Na ya Uganda imetoka somoja. Sasa ukilinganisha unapata ule amenunua somoja amenunua paipai za Kenya kama 5 hivi. No na wonjoria wa mababai ugitheremaga thoko-ini ino onjoria ni matunganaga na mihinga itiganite na makiria hindi ya mbura. Tariu ihinda riri ya mbura andu matiriaga mababai muno ta hindi ya riua. Hata naona hapa kwenye tuko kuna matope kuna maji. So shida kubwa sana ni soko na alafu na bei. Tukirora wonjoria muthi tukamurika uhoro wa wendia wa mababai thoko-ini ya marigiti kuria turerwo mababai maingi maumaga bururi turiganitie wa Uganda kuona Kenya ndirahota kuhunia andu aria mahuthagira mababai. Na koguo makoria arimi mekirire muno uhoro wa urimi na muno makiria methe mbegu teria irimagwo bururi-ini wa Uganda. Ngiribotera Inooro TV kuma thoko ya marigiti Nairobi County, jitagwo Jane wa Mwangi.